Vaša naloga na tej delovni točki bo, da pripravite nosila, ranjenca z opremo, date na nosila in od te točke po komunikaciji naprej v razdalji 1 km čim hitreje prinesete ranjenca. 7 kamenčkov, eden je ranjenec. Vsak si bo svojega vzel, pač kdo bo žreban, bo tega spakirati na nosila. Obrnete, kdo ima rdečega od spodaj. Zakaj dajte fajn organizirati delo, ne izčrpavati ljudi, dajte menjavati, dajte jih motivirati. Ja, bomo se menjavali vmes. Sam čim prej se preveš gor, čim prej kolesa gor, preveži ga. To je na 1167. To je pa 1154. Pa čim bolj fiksno, da se nam premika roke, da je ob telo. Dobro je vredo, ga fiksirajte, Fejs ga fiksiraj, kukor moraš. opremo vredo zrihtajte. Lahko se zbijete pa tudi, da gre ruzak name. Že bomo, pa da se pol na dva menjavata. Golka gre ta v spredi, dva malo v zadnji. Torej, vi smo od spredi, mi dva smo od zadnji, punca od strani. 3, 4. Zdaj! Jo. Ti levi rečeš. 3, 4, dvigni. Gremo. 1 kilometer rapa. Pa noge si uskladite, ko boste ful lažji tudi. Leva, desno, eno, leva.